Ajde da pričamo danas srpski. Ajde, živio, mi dva sva. Klara, In Miroslav, vi gledate vamo tamo. s tabo. Jaz sem Delenka. Ja sam Srb, ki živi v Sloveniji že 3 leta in Še malo? še malo. Še malo? In Kaj nam je skupno? Oba govoriva srpsko. Recimo, oba govorijo slovensko? To pa res. Oba govoriva angleško. Ja, kaj ti še govoriš? Katere jezike ti še govoriš? Pa par besed iz ruščine, nemščine, francoščine, pa črnogorsko itak, bosansko, pa ne vem, hrvaško. Pa sem tudi jaz tam, ne, par besed vsega, pa malo, ne, ampak Ampak, kje si se pa naučila vseh teh besed? malo tu, malo tam, malo v šoli, malo na tečajih, malo v službi, malo na potovanjih. Ej, pa ti se doma pogovarjaš slovensko ali srbsko? Pa srpsko, Klara, veš, po celem tem dnevu, veš, po službi, po vseh teh aktivnostih si malo utrujen, veš, pa rabiš malo sprostitve, veš, in potem, mislim, lažje, veš. Ampak jaz mislim, da se ne bi bilo tako težko pa se pogovarjati v jeziku, kjer živiš. Veš kaj, dej se malo predstav, zdajle v bistvu, zamisli, da živiš v Srbiji in da vidim zdajle, kako v bistvu z mano se boš pogovarjala, če se strinjaš seveda v srbščini, da se pogovarjava zdajle nekaj časa. To malo bo šlo, ne? Pravila so taka, da v bistvu ves čas govoriš srbsko in ko poslušam, da si v bistvu uporabila slovensko besedo, takrat dobiš minus točko. In čim več minus točk nabereš, seveda padeš izziv in jaz sem zmagal, ker v bistvu jaz lahko govorim brez, da bi uporabljal srbske besede. Na glas tudi šteje? Ne, na glas se ne šteje, ne moremo to, veš. Koliko sem čuo, ti radiš v civilnoj zaštiti. Kako bi sad to nekako razlagala ljudima, šta u stvari je tvoj posao? Pa... To je, dobro si razložila. Razmišljam. Aha. Ja, Ti... radim sa vatrogascima. Bravo, jeste. Ponekad radim sa civilno zaščito. Minus. Da mi kažeš, šta si radila sa prijateljem sad za vikend, si bila negdje, kako ti je prošao vikend? Išli smo malo van. Van, nije srpska beseda. Na polje. Bravo. Imala sam probu. Probu si imala. S folklorom. Folklorom si imala. Da. Koliko ste igrali dugo? Dugo. Tugo. Nije tugo, nije bilo tuge, nema tuge kod nas, nema. I onda smo išli na spavanje. Spavanje, okej. Onda smo se probudili i išli na posao. Bravo, Klara, vidi, ovo je odlično kako si ti to sad meni razložila. Ali ajde sad još malo da te pitam, pošto vidim da ti srpski ide, vidi možem ja i ti lagano ovako pa ceo dan pričati koliko ja vidim to tebi ono... Da li ti imaš neke, kako se kaže, kućne ljubimce? Imam. Pajke. A pajke su ti ljubimci? Nisu pajki, veš, to je minus točka. Pauci. Kašni pauc je tu? Pauci su ti koji imaju mrežu, što imaju mrežu i što su onako u ćošku i onda... To imam, pa muhe, pa... Aha, znači ne čistiš kući. Sva živa bitja moraju da živio. Minus točka. Ajde ti meni, Klara, objasni u srpskom jeziku, pošto naši gledalci ne znaju o čemu je smisao našeg snimanja vamo tamo. 3 hours later. 3 sata kasnije. Poenta. Poenta. Kupolenta. Poenta. Ovog vamo tamo kanala je... Da ja ne znam kako se priča srpski. Da je bitno, da se svi ljudi vole, ne glede na to iz kje ste in kaj počnete in kaj vsi se moramo biti cool. To je, vidiš, sve bilo u srpskom jeziku. Ako hoćete da vam Klara prevodi sa slovenskog na srpski, slobodno je pozovite i ništa nećete razumjeti. Klarin izziv je v bistvu padel po eni strani, ampak se dovolj trudila, da eno veliko pohvalo ji damo
Tako? To veš kaj, ne, ti povem, zdaj lahko že slovensko, ne? Lahko, ja. Ne, tudi dejansko zdaj razumem, ne, da je težko, ne, po celem dnevu razmišljanja v nekem drugem jeziku, ko si utrujen, ko imaš veliko stvari v glavi, da pa še doma razmišljaš, pa se trudiš, da govoriš v tujem jeziku. Kaj šele, ko se razjezim, ej? Mislim, da to pa ni za oddajo. Ne, seveda ni. Če vam Če je bil ta ta izziv ziv všeč in Klarina srbščina, ne pozabite lajkati, komentirati deliti naprej in se prijavite na en kanal. Ajde, čau!